Ja želim ovom prilikom da kažem da mi je jako drago da čujem šta naši sugrađani kažu, jer svaka informacija je itekako korisna. Da ako nešto nije u redu, ako se pripisuju neke zasluge koje zaista nisu zaslužene, da mi razmislimo, da vidimo i da ispravimo to. Ja pozdravljam svaku aktivnost, zaista bez rezerve, svaku aktivnost i prepoznao sam i u ovom obraćanju gospodina Krstića, i naročito mi se dopala informacija da su oni, dakle, nesebično uložili svoj trud, svoje neko vreme u renoviranje tog stadiona. Da sam bio obavešten i ja bih našao vremena da dam svoje neko skromno učešće u toj akciji. Dopada mi se i ta akcija i svaka neka druga akcija koja ima za cilj da podigne kvalitet života u našoj mesnoj zajednici. Kao što vidite, nažalost, mi ovaj intervju ne vodimo u prostorijama mesne zajednice Bagremar, zato što nas vremenske prilike sprečile da to uradimo tamo, nego radimo u prostorijama firme čiji sam ja vlasnik, i to u kontrolnom centru te firme, iz funkcionalnih razloga. Nadam se da mi gledalci koji će pratiti ovo moje viđenje i pogled na ove komentare neće zameriti. Dakle, ja pozivam gospodina Krstića i sve nezadovoljne Bagremarce koji se smatraju povređenim tom izjavom, najprije se izvinjavam ako sam ih na bilo koji način povredio i omalovažio njihov angaženi trud, ali tu nameru sam prepoznao i zaista želim i pozivam da se zajedno uključimo u borbu za što kvalitetniji, dakle, ambijent i okruženje mesta gde mi i naša deca živimo. Što znači? Dragan Tomić nije nekoliko meseci, tačno od oktobra, član Saveta mesne zajednice, nego neko je to društveno angažovanje ili datira mnogo ranije. Dakle, ja sam bio član Saveta mesne zajednice i u predprošlom sazivu, pun mandat 4 godine. Predsjednik sam političke organizacije koja se, predsjednik sam mesnog odbora SNS-a u Bagremaru, koji je pričao, dao veliki doprinos da ova vlast odlučuje. Znači da gradonačelnik Nikola Dašić, on bude na mjestu gradonačelnika i da on bude mogućnosti da napravi svoju ekipu. Mi smo se za to borili i mi sada imamo, da kažem, i kredibilitet da i tražimo od ljudi za koje smo glasali da nam omoguće kvalitetniji život u našoj mesnoj zajednici. Mi nemamo neke nerealne ciljeve, mi ne možemo da rešimo problem Kosova i neke globalne probleme, ali naš mikropolitički, zapravo pravi politički cilj je fokusiran na Bagremar. Ja sam bio u jednom mandatu i pun mandat sam bio i odbornik u gradskoj skupštini i sa te pozicije sam pokušavao da dam doprinos razvoju, da naša mesna zajednica bude čistija, uređenija, lepša od ostalih. Mi smo na dobrom putu, grad je prepoznao to i mi očekujemo od grada, tek očekujemo zapravo. Ja sad pozivam i Krstića sve nezadovoljne naše sugrađane da se priključe toj našoj borbi. Mi imamo sastanke svakog utorka od 18 sati u prostorijama mesne zajednice. Naš predsjednik Saveta mesne zajednice je svakodnevno prima građane do 14, odnosno 15 sati, od 8 do 15 sati u prostorijama mesne zajednice, ili je u prostorijama ribolovačkog kluba koji je tik uz Savet mesne zajednice, tako da mogu da se direktno obrate i predsjedniku i pokušat ćemo da svakom građaninu izađemo u susret. Dakle, naši politički cilj, naši društveno-politički ciljevi su da mi se ne zadovoljimo sa dva sportska terena. Da li sam ja, mojim doprinosom, kroz odborničko delovanje, kroz političko delovanje na sastancima gradskog odbora, da imam direktnu komunikaciju sa gradonačelnikom i sa svim ljudima koji odlučuju. To je sasvim najbitno. Znači, ili je gospodin Krstić i ljudi koji žele dobro, znači, mesto zajednice, znači, mesto da živimo, znači, pozivam, dakle, svi da se uključimo u tu borbu, nezavisno od nekog političkog ili ideološkog opredeljenja.
Znači, mi imamo zajednički cilj, lepši Bagramar. A u tom cilju, ja sam u jednom delu tog intervjua, a i sada ponavljam, naš cilj je, mi imamo 4 sportske terena, ne da se zadovoljimo sa ta 4 sportske terena, nego da imamo kompleks, sportski kompleks, gde će biti u epicentru fudbalski stadion sa balon salama, sa teniskim terenom i sa pratećim sadržajem, nekim ugostiteljskim objektima i tako dalje. Mi to tražimo, dakle, usput pomenem, kad već pominjamo taj sport, jer ja sam sportista, ja imam pijetet prema sportistima, prema sportu, prema toj aktivnosti koja ima veliku težinu u razvoju i vaspitanju naše dece, otvorenje teretana u prostorijama DIS-a, što je jako dobro za sve naše sugrađane. Dakle, rad na tom kompleksu, znači, i pozivam ponovo gospodina Krstića i sve, ja na onom njegovom obraćanju prepoznao sam dosta ljudi koje lično poznajem, gospodina Krstića nisam imao priliku čas da upoznam, ali rekao sam kad može da me nađe u prostorijama mesne zajednice, da zajednički pokrenemo tu borbu i naš krajnji cilj je zapravo da ceo taj kompleks zgrada koje su prilično jadne, urušene, bude jednog dana najreprezentativniji deo grada i najlepši deo grada. I mi smo na dobrom putu to i da ostvarimo. Okidač za to je jedna zgrada koja je urušena, gde je upravnik te zgrade Mirjana Pavlović danima, mesecima, godinama unazad pokušavala da pokrene to pitanje i zahvaljujući razumevanju aktualnog gradonačelnika na putu smo da to i realizujemo. Ja želim na ovaj način da imam priliku da jednu nadu ulijem svim našim programarcima da se radi na tome. Nacrt i predlog i idejna rešenja su završili na stolu predsjednika države. Znači, vrlo ozbiljno se razmatra značajno ulaganje, to su ulaganje od 15 do 20 miliona evra u kompleks Bagramara koji će da bude jedan od najreprezentativnijih delova grada. Da li moje učešće, Dragana Tomića, gospodina Ljubomira Stojanovića, bio je tako predsjednik, jer sam samo potpredsjednik, koji je gospodina Dragana Stojanovića, Banže, to su gospodine Jaze, znači on je predsjednik fudbalskog kluba, to su svi ljudi koji na neki način su lideri, pokretači i nositelji svih aktivnosti u Bagramaru. Znači, evo sad gospodin Krstić koji je lekar, vidim, dakle, sve neke zdrave snage, svi ljudi koji žele dobro u Bagramaru i našim budućim pokolenjima, da se ujedinimo, jer imamo istu platformu, imamo isti cilj, znači kvalitet života u Bagramaru. Ja imam samo toliko da kažem. Hvala.